Talofa o atamua le Samoa Entertainment TV mai fia ai si mai whaafonga. Ua whautuaina le pūlenga o le komisi o tangata whaingaruenga le malo le Public Service Commission le PSRC. Se suesuenga au ili atoa le mtangaruenga o tiute malafonga. Ina wa umane le lato suesuenga whaasanga le sui officer Sili Alvin Onesemo le ana whaamao ni ona molianga e lua mai le whaoa mionga taupulea. Ele ia ini moli mau le PSRC e whaawa wail suesuenga o isi molianga e lua matue whaau ia itua. O le lipote al PSRC na sauniel ofisi langolango le fionga mai avatele Timothy Fesili na avatu le kapeneta mamawai le tato kopi. O lo angiai le fautuanga mo se suesuenga au ili mo le mtanga luenga o tiute malafonga. Ilalo le fautuanga lo na lua i lungo le lipoti o ta uaia mai avatele le fautua ina fo ele PSRC e whai suesuenga amata. Ilalo le vaenga ono le tulafono PSRC lua o fa. Ile mtanga luenga o tiute malafonga ile vaenga tonu lavo o tiute ale mtanga luenga lea. E fia ilo aipe o whai tonu ngā luenga le mtanga luenga e whape na fo ile au whai ngā luenga ilalo le tulafono PSRC lua o fa. Ma tulafono e lima taitainai ngā luenga whaatino le mtanga luenga. Taua fo e iai pusa o loa le au whai pisinisi ma isi na ave itua. Ai olo o iai wha maumaunga. Ai li whai iai ni suesuenga e ui ina sa tau ile ofisa Sili leisi mata upu whapea o le lua fesfuriva. E o mai nei le o iai ni mōli maua leo leo pen whape feo na ava ese povia le malo mai lana whaatoanga le estete i mulfanua. Na tātou tuli loa le suesuenga lea i leo leo masau noa le fionga le sukom sina o leo leo mawhalpui au apa aulongo e tino Filipo o lo ofa awau pea sa ilinga peitai e tasil tangata whaingaru e ngā le estete o Masalomie le uia o whanua o le malo ma ua mōli ai a mionga taupulea. O le masina o Ianuari lea na sau noa le minista o le estete tausia Samoa le sunga la uli le mali e toa le watea plata i vau Fosi Schmidt ina ua tātou fasilingia. E le talia ina le malo ia i toenga o amionga o le ngau ia o na mea totino na whaatau lea i povi e wha lea na vaesea mai whaatoanga le malo i mulfanua. Na ia sau noa le tuinatu lea o le namata upu i leo mo lantou suesuenga o na ua levo na tupu lea wha le tonu ai le isa mea na whaia iai. Ma ua pasia fo el kapeneta whaatununga e toe fitu na iai le stek a seta tau estete le malo ia mautino ai o se tasio ala manuia mo tangata Samoa. Ua whaawa wai le sailinga toto i le tunu lautele al koluse mumu e peo na awhea ai o fisa whaasalalau e peo le TV tolu maleleiti o Polinisia. O toto ia e whaaleo leo mo ngase e mana umia whaafuasei ta o tonga ai o tangata a fia i whaalawalawa whaafuasei. Peitai. O le solulo le vai o Sene fo e tuai pai na toto taitasi. Ale o whainga ruenga le tio Polinsia e au fiel tamai taipule o le ofisa Gloria Takasawa. O le tamai taisu e tusi sinia ko Lisi Wright. Maisi na fo e fo i male pai na toto ale sa ave ai mo komsina o tanga ruenga o leo leo mfalpuipui le fio ngā fui a vailili i ken kaio. Sauno ai le official kuruse mumu Cisco Fido o le sile awala e ma wife so soani le ngata mai le tunu ulautele ai mo lato o mana o mia le toto. E o mai nei, wa lima whaala poptonga wa avatul whaatananga mamali e o fuato o lato toto. E feso soani ai ile ngā luenga le kuruse mumu mtangata o mana o mia. E sili e luse fulu tangata wa uma o na tui a lato o paina toto. O tātou talato e tuli loa le taina leo lea na mafuli lalo ato tia vi le anga isi umu i lea solua o le vai sonei. E peo na maua ai sa ili ngā leo. E tusa o le maila le mamao o le mea na maua ai le tino maliu o le isi tama whai ngā ruenga o Masalomia pe na oso i lalo. Ai pe ama le 5 selaumita le mamao ma le mea na la vea ai le tabale na maua ai le isi fo i tino o Masalomia pe na puna fo i lalo. Ma le ave tabale. Le wato otolu ia ile au mali liu. O le uta na alu ma le loli e pe ona ta ua le komsina langolango le sunga awa pa au longo i tino Filipo e au fia ila upapa o Plowy Woods o tanga si maama piliki mo le poloketi le ofisa o leo i potasi. Ai se itoe whaatepa i se tala mai le moli mau le na tau maila na ta vale whaato ala vea lava le taina leo. O fia menga... Fenga la vea ai? No
Na o tātou siringia fo ile whionga kom sina langolango leo mawhalipui au apa au longo I tino Filipo ile mea tonu na tupu. Sa mau ni ako ko ko rura u maniti sai na ruenga u mai le kanga ruenga leo ile va nga le aseka la ko ruenga fa kingo nga ruenga ka muka o ya ko se nga ruenga o ka muka kasila le ko fa nga le nga u mai le loli nga fena ko le loli la pia pesa mai kuwa ni pia lui ikuwa ko kasila ko fa o mai le loli da o te mingi da sa ve loli ma le siko lua ya ro ma le o le se fa isu suenga bo inga ikuwa o inga o le siko kasinga kana ko lu la ma o ko inga ma sa ulang ka vale fiki me piliki sa ka ki o nga na la ve so ile kinga ai Mol mawina Elena o le paua I leo le ta'avale la vea leo ile asolua o le vai o sonei ananafi e lua isi fo I ta'avale na lave vea I lunga o le awala a ele ise isi na fai na ise soifua a usau nol sui kom sina a wapa au e siaki atu le tingi ta'avale na toso mai o le taina o lo o mau le lei lava ta ofi o le loli e masalomia pe o le sawa tele o le alu ai o le taimi mua fo ile na wa ave ai Elena ave le ta'avale le taina fo le leo isi umu mori mawina o le isi tamasa I lunga o le awala I le taimi na felelei e se tuai piliki ma afiai lana ta'avale na vane fo I le falemai mo tonga fitinga ai o lo ta afiai le potu tinga inga mtotua le totase o le aufai ruenga leo lo soifua mo tonga fitinga o fa mai senga ma fa ma fananga I tau ainga o ta ma e tolu o mau soifua I le fa lave me tautia mai lunga o le awala Wa fa sa mai e nei el fam sinonga mau lunga to fa sala la wina le oni fam talanga au ili o le atali isfulu fitu tau sanga le matua ma salomia ile mu o le pamu I sanapu o lo te ena ele ali I tala vau ia lona molianga ia po le molianga leo wa faia fa sanga iai o le fa tupo le afi o le fa le tono e so tanga ile mu o le isi masini o le pamu pensini sanapu mai ua fatulanga ai ele famsino Justice Nelson ia au kurso le tausanga nei e tula ia ile atali e tali ile morianga leo ol polo inga e ta ofia ile toi fasala wino famtalanga o le atali na tu ina mai ele famsino nga mawulunga Justice Nelson le polo inga ona ole ali ile le ostanga tamatua ua fasa ai ona fasala launisi famtalanga au ili fatatau ile o tua ia fapea lonata manisi vaenga I so tanga ilona famsinonga e maise ole ata video CCTV o masalomia ile mena tupu ole asolua ole vai sonei lena tula ia I lumol famsinonga mawulunga mai te ena le molianga leo o fa ailo fo il famsinonga le umayo na faia o le fato esenga fa le anga nu ole ainga ile fai business e ana le pamkesi ma utalia mai ua tatala ina I tua I lalo a ia inga whaletula fono o lo tula ia ile li loia ia Quentin Sawanga ma le loia le malo lupe matasila ilinga noa atoa ma polo ina e avane ona pepa malanga le ofisa le stala o le whamsinonga ma ia saini le ofisa o leo ia sofalaile ma polo ina e taunga mao ma pampein sini ma awane I toef sota ia tu I moli maua leo ma ia usita ia le tula fono Lau Samoa Entertainment TV mas whaopoponga tai au le aloko le atua, pasoi fuaya.